Zun Nithum Ania KVK Longtlai and Golden Noya Nikra National Initiative on Climate Resilient Agriculture Project Pulal Nunzira AOC Veng Longtlai Chuan National Award Best Innovative Farmer Adong Tungkar ni Lai Ni Khan KVK Longtlai Chuan Pulal Nunziran Award Adon Hlan na le Lompui na hun KVK Munpui Chonhu Longtlaya and Buat Soya He hun Manpui tu Lai Autonomous District Council Executive Member Agriculture Changtu Pulal Raupuya Chin Za Chuan Ti tak taka thok tu te tan kut na tho chu in tun nun na tham atling ti soin be fan tu te chu sarkar point a thrin atia KVK Longtlai ten kut na thok tu te kai ruaya dom kan konga ma an lak na chu chuan ati thu soin Pulal Nunziran choi moi na lutak adong chu midang te chu phur tu ni se adu thu soi he huna hian Dr. Silal Fakoma Senior Scientist and Head KVK Longtlai point thu soin Pulal Nunzira chu patai ma tunlai thiam na le hriat na manga kai ruai na zom thiam le ma nia in hai veng tura lo nei lama tuimi ani na chu chuan ati thu le midang te chau chuak thei tura ma ala thin chu fak ati thu soi Pulal Nunzira hi mitai ma le rem hretak mi thiam te zirtir na le enkol na zoma thuoi taka huan siam ani thlai chin dan kal phung rang te leilung enkol dan te tui pek dan te leitha siam le tunlai mila huan siam le enkol na man ruwa tangkai chher chhuwa konga midang ti hmu tu ani na te chu uluk taka zirchian ani nuwa Best Innovative Farmer Award hi lan ani he award hi Central Research Institute for Dryland Agriculture Hyderabad ten an pek ni in Indirama ICAR Agriculture Technology Application Research Institute Zone 7 Northeast atangin adong ani